Meghalaya Post.news. Kasonam Raghuvanshi kabla syaset patong nadu bena jelio Raja Arpusan halor kejing keno bakal penyap yalau jong ukurim Raja Raghuvanshi kalayo jamin no menta kesengi ya kasonam la jamin na judge jong ka session court hasilong katkum katolong kubor ka session court silong kalalap bakadon kejing ko hakani ka mukod duma baki pulit kimsam la pentip babalay ya kasonam la rabet sapatong hadian bakal syakem daka kenhun pulit ka Meghalaya Naghazipur ha Uttar Pradesh ha ka kendai tarik ujelio Raja Arpusan long ru bakakut kalabisar ya kini kam hadian belalap bakadan kejengko hakar kom trekam ong ketelong kubor kasonam kalayo jamin ru kadi hadian bela penlong hadu sausien ya kejeng bisar na kaliang kekun layo jeng tibru bawai pat urunar bela keno don keti hak ba penyap yo Raja Raghuvanshi ulapan jamin na kekun kuman penken mau kasonam uraj bat kiwei kilaingut bakentup yo Akash Rajput Vishal Chauhan bat wanan kurmi kila syasat patong nadu senam beladam halor kejeng keno ba penyap yo Raja Raghuvanshi hak baya kamet jeng u lalap hak artarik ujelio Raja Arpusan nakariat kabada dan hawai saudong hasora susu halor kani kejing sya peniap Raja Raghuvanshi kipulit kejelah ka kendai tarik unai luar Raja Arpusan kila ujor hadu news pak kendai pausla kaca sheet hakmat kekut halor kani kejing sya peniap Raja Raghuvanshi malakono don ketiru ya kalok jongu kasonam Raghuvanshi. Meghalaya Post.news.